بر مای قوم کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند به بتاکبی آلا کردن جند به بتاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ زور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند به بتاکبی آلا کردن جند به بتاکبی آلا کردن هم خوردن مدیا و کی مطلبین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند به بتاکبی آلا کردن جند به بتاکبی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابروی نشین بکن تاجی جیهان بابروی نشین بکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند به بتاکبی آلا کردن جند به بتاکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا سلاون زانیاری لوا تماشاوان پیف تیوی ریبر هبون بوارای د برنامه زانیار دا به ناو خو یکیتیا گشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد سوری و به ناو هفکار خو نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هاتنا ودکن میوان خلق ما ایشک سیاستمدار کرد فؤاد اوننه د فلک که دا انددمه که دا که هولدانن پرکرنا دنگن آزاد گلک دبن ناو سیاستمدار و نویسکار کرد فؤاد اونن برز دبه یک جوان کسین هانی یین زارزاری دکن جبو بکرنا برینن گرتی بزوره آخافتن لسر کشه ین جیبیر بوی آن هاتنه پاشگوه کرن دو قرزی کنتاری دا جدیروک و سیاسته برز فؤاد اونن آکو لستانبول هاتو بو گرتن جبر بلاوو کنوی به دربار کنکوژیا روبوسکی و هر وها سیاست دولتا ترک لکردستان به مرجن برچاف کرنا داد وری هاتو بو درخستن جبو جاره کردن درباسی آسیمانا پیف بده پیف و پرس و بروبونه دوه هف پیوینه دا امه حول بدن تی که بن جیهانا برز فؤاد اونان تاکو ام سدمن وان هلوستن ین گرتی ناس بکن و چما بهتر دا آخر البحثا وکنمونه بهتر کیشیا پرکرنا ارمنیان دکه دمه کو گلت بدنگی و مندالا کرن لسرفی کیشیا دیدن و ام حول بدن جه هن برسب وارگرند درباره نریناوی جراوشا کردی و آزادی سیاسی و رامانی دل ترکیه برز فؤاد اونن تو بخیر هاتی ایرندار به مالاوایل و خبرکارم پیف تیوی دکم سلاب و دخواست سرکفتن سرخوبون خوازن کردستان هره بله مامستا همجی هر وها سپاسدارن که خوشن که تا اری کرد به بخواندنه برز فؤاد دست که تو چاوا دنرخینی روشن گرتنا تی داوی تو دید به که
بردوامبوونekê ji rêbaza dewletê ji bo bêdengkirina dengên Kurdî yên dijber? Yani girtinên me, kuştinên me îdî bûye tiştekî asayî. Dewleta Tirka hebûna xwe li ser tinebûna welat û milletê me ava kiriye. Dema tu bertek nîşan didî, tu rastaqîniya welat û milletê xwe diparîzî, dewleta Tirka veya ji bona xwe wek tehdîdek dibînî. Bo ve asayî ye, bi hezaran bi dehezaran Kurdistanî ji ber tenê gotina ez Kurdim welatê min Kurdistan e, di zindana de bi salên dûr dirêj mane. Bona xwe nikarim tişkî bêjim, ne mühîm in evana. Dewlet karê xwe dike, em jî karê xwe dikin. Heta ku ev dewlet li Kurdistanê dagirker be, ev bûyerna ew ê biqewmin. Rojek berî rojek divên Kurdistanî hewl bidin, van dewletê dagirker ji welatê xwe biqeşitînin. Dewletekê ku hebûna xwe li ser tinebûna te ava kiribe, çareserî ku tu vê dewletê ji welatê xwe derexe. Ta ku vê dewletê tu ji welatê xwe dernexe, zulm û zordariya vê dewletê dê bidome. Evana yani girtinê me tê asayî ne bo me. Belê. Te gelek caran li ser di derbarê komkujiya Roboskî te nivîsandî. Çima bawerî baweriya te da ev komkujî bixwe dewletê heta radeyekê metirsîdar dike? Komkujiya Roboskî peyamek li sevaya Kurdistanê bû ji aliyê dewleta dagirker ve. Bi dehan xortên ku tenê ticaret dikirin di navêna Başûr û Bakurê Kurdistanê de. Tu wer bifikire ku hin mirov bi cîranê xwe re, bi hemwelatiyê xwe re, bi mirovên xwe re ticaretekê dikin, alverekê dikin. Dewleta Tirk evana wek qaçaxçî bi nav kirin. Halbuki esas qaçaxçî ev dewlet bi xwe ye. Di navêna Duhokê û Roboskî de qaçaxî çê nabe. Her du jî navçeyên Kurdistanê ne. Her du alî jî mirovê hevin, ji milletekî ne, gelekî ji eşîrekê ne. Alvera navbêna wan de ne qaçaxî. Yê qaçax hebûna dewleta Tirka li wê derê ye. û bêk tu sedemek ku qetleamek wer çêbikin li holê tu nebû jî, ji bo çavtirsandinê, ji bo bêjin em qebûl nakin hinvan sînorina ji holê rakin, xwestin peyamekê bidin. Dûre di raya giştî ya Kurdistanê rewheya li dinyê dema bertek nîşandan, îcar kirin histiyê hevdû, saliyê kirin histiyê işte cemaeta Fethullah, halbuki biryar dabûn hişê dewletê bû, peyamek rasterast li her du parçeyê Kurdistanê bû, ji bona wê girîngiya wê hebû. Mixabin ew doz jî ji aliyê qaşoê ku li vê dozê xwedî diketin hatin firotin, dokûmentê serast neşandin dadgehê navdewletî, doz hîn dewam e. Aliyê hukukî bona min ne girîng e, aliyê siyasî bona min girîng e. Peyamê bi vî rengî dibe hafiza me de tim zindî bimîne. Ne vakayek adliye, ne vakayek adiyeyî yani. Peyamê siyasî ne vana. Rastara çimere diben ku ev sînorna medanî ne vêder, hûn nikanin va sînorna ji holê rakin. Girîngiya wê bo min ew e ya Roboskî. Belê. Di belavbûkên xwe da tu gelekî rehnî didî ser qirkirina Ermenî. Bi rengekî diyar, aşkere.
Çi tiştê dihêle ku tu rûniyê bidî bêtir serqirkirina Ermeniyan weke siyasetmedarekî Kurd çima bêtir rehnî didî vê kêşeyê? Arasتی از زیده گرینگی خاصی تقال کنادمی لی وقتا کتر روژه و ام در خویده دبیجن پرسکریک ده سالن یعنی دم شر جهان یکم ده و دور ده سالن 1919 ده دولت ترکا ناکوکی دنابینا ارمنا و کردا ده جعالی خود بکارانینه نوها نامه مصطفى کمال هی کازم قرابه کیری ردشینه دبی دمات بگو شیخ و آغای کردا رد پیوه تم مجارا ارمنان در حوله کارساتا 1915 جعالی دولت عثمانی ده که به چاقه دولت عثمانی بره و دبرن اتحاد ترکی بو جنوساید کلا ارمنا کرنه و دولت او جنوساید کریه لیل همبر رایا گشتی اج در و اوروپا لامریکا گلک جار دولت ترک فایل و جنوسیده کردان نشان دادن yani dibin esas me biryara koçber kirina wan da bun eşire Kurda Ermeni katıl kirine dixwazin evî sûce dîjî mirovatiye tekin stukura Kurda halbuki failê vê jenosaydê dewleta Osmaniye tiştekî Balkeşi ew niha dewleta Ermenistanê û dewleta Tirkiye di mesela Kurdistanê de kem zêde weke hev difikirin demê ku em behsa wan dikin bo şuura dîrokê em zindî bikin em behs dikin di şerê temam hin kêşe di navêna Ermena û Kurda de hene kêşeyê axê heye cêk em jêr dibên Bakur Rojavayê Kurdistanê نتوه پرون ارمنیا جردبن ارمنیا روجاوا کشد ناب وار هر دو جواتنا دهنه نکتننه داویا 100 سالا 19 به هفکاریا روسا و انگلیزا ارمنان خستن لبیدر دولتک آوا بکن fakat د پفچون ارمنا و کردان ده جنوسید در ناکوه جنوساید کار دولتانه کاری که مدرنه جبونا کتجالی کیر برزیت جنوساید کریه دوی خودی دولت به هزاوی که کانه به جنوساید پیک بینه هبه دولت ترکات وی وارد حودن سرگیجیا که چکن و هر جاره بره Kurdajî berê Ermenan jî ji dewleta Tirka cuda bikin berê wan bidin berhevdû em bona şiyariyê bona şuura dîrokê qala wê kare setê dikin. Belê mamosta niha di baweriya te da çima gelek Kurd ta roja îro gelekî nakevin vê kêşeyê yan nakevin mijara qirkirina Ermeniyan. Yani niha jenosayda Ermenan bu ye neheqî yek dîrokî û terefê Ermenî doza lêborînê dikarin bikin doza tazminatê dikarin bikin muxatabê van tealetna ne Kurdin dewleta Osmanî û berdewama wê komara Tirkiyeyê dewlet û hin terefên Ermenî bi taybetê dewleta Ermenistanê dixwazin berê van taletna bidin civata Kurda halbuki di salê 1915 de tu dezgehekî ki Kurda temsîl dike û li ser navê Kurda dikane karê werbike tune ye. Tamam li hin deverna
هن کرد بشداری وان کشتنا بونه لید همان دمه ده ارمنان جدایی پیشیار روسا بتایبت باجار می باکور با اکم دبین باجار سرحده گله کرد کشتنه ارمنان جی اول مجارنا مجار دیرو کنه لی پرسگریکا جنوسایده مخاطب دولتا ترکیه طرف کرد نکوش و نقاش دربن لهن کس دردکبن کردا دکن فاعل جنوسایده سرناوی کردا دبن ام لیبورین دخوازن اوانا جکوک تشاشن yani tu hakkı tıkesi tüneye karesata devleta Osmani tekin hüstiye Kurdan ulser navevan leborim bukazın. Em millete Kurd u siyasetmedarê berpirsê temsîlkarên Kurda ji tu nîqaşê narevin. Dîroka xwe de tiştekî ku em nikanibin ser bipeyvin dîroka milletê Kurd de tune ye. Me axa tu kesî dagir nekiriye, me zimanê tu kesî qedexe nekiriye, me komkujî li tu kesî nekiriye. Fakat hinek li ser navê Kurda rabin, Kurda bikin failê jenosaydê em vê qebûl nakin. بله تنها تکلیه که زندی دبینی دنابرا این کارکرنا فرمی جی که جی کارکرنا ارمنیان و بردوام بنا سیاستا کارکرنا سیاسی و روشنبریل هم بر کردا ایرو Niha jenosayda Ermenan bu yine hakiyak diroki. Jenosayda li ser milletê Kurd hin aktüele rojaneye hindi dome. Devleta Türka li ser erdnîgariya milletê otokton ve erdnîgariyê devletek destê wan de ye. Bi navê Tirkiye welatek tune ye û bi navê milletê Türk ji hemvelatiyê vê dewletê jî milletek dernakeve. Niha tu li ser erdnîgariya qewmê din bixwazim milletekê ava bikî, tu mecbûr û mehkûme jenosayda bikî. Di destpêkê de yani ji 1950 heyan bi 1923 jenosaydê demkî li Ermenan kirine, li Suryanan kirine, li Rûman kirine, li Lazan kirine jenosaydê demkîne evana. Yani em bêjin a Ermenan şeş meha domandiye. A Rûman bi yasaya mübadeleyê Rûm giştî ser erdê wan ra kirine şandine Yewanistanê ji wiran ne ê Tirk ê ji wan re Tirk gotin anîne xwestina wanal Kurdistanê bicî bikin demografiya Kurdistanê biguherin. Jenosayda ser Kurda jenosaydek taybet e, jenosaydek domdar e, ev 100 sal e ev jenosayd didome. Taybetmendiye vê jenosaydê ne ku millet wek millet ji holê rakin. Ew qaweta vê dewletê tune ye. Hedefa jenosayda li ser Kurda hakîqeta welat û milletê Kurda ji holê rake. Yani dixwazim çi bêjim dema tu ji Bakur Rojavayê Kurdistanê re bêje Anatolya Rojhelab tu hakîqeta Kurdistanê ji holê radikî. Dema tu milletê Kurd ê li Bakur Rojavayê Kurdistanê dijî tu wek perçak ji milletê Tirk an milletê Tirkiye pênase bikî tu hakîqeta milletê Kurd ji holê radikî. Ev ya jenosayda domdar e û ev 100 sal e didome. Jenosaydek pir alî ye. Alîkî wê fizîkî ye bi 100,000 Kurd qetil kirine. Alîkî wê fikrî ye dixwazin hişmendiya Kurdî ji holê rakin. Ew işte jere dibêjin nizanim asîmîlasyon û virdewê de.
دخوازن زمان کردی جوله راکن افسد ساله دولت به تمام دزگاه خواه حول دده که زمان کردی لباکر روجاوای کردستان جوله راکن بناوی جنوسایدا کل کردستان تمشاندن جنوسایدا دومدار و تایبته ناشه به جنوسایدا که هیتلر جهویان کرد آن اتحاد ترکی لارمنان کرد ام gerek yani vacib siyaseta Kürt peşiyle girtina ve jenosaydiye. Dema em bir şerri demeşinin jenosayda Ermenan derdikim peşmet ve nverenem ser ve gengeşe bikin. Eğer devletek hin jenosayda ki de domine nikane beraberduya xwara rû bibe û bi wan qewmek jenosayd li wan kiriye bi wan re li hev bike. Bi sedem ev dewlet aniha di vê xulekê de jenosayda domdar li Kurdistanê dimeşîne. Belê mamosta. Bi nerîna te çi rol divê rewşenbîr an nivîskarê Kurd bilêze ji bo الهاب هاتنه که دادمند به دیروکه Yani ev mijar zêdedir bu tu pirsgirêkek me di dîroka me de tineye ku em pêre li hev werin. Yani evana karê dîroksanan e dikanin gengeşe bikin 100 sal berê Ermen çıkas nehak bun li Kurda, Kurd çıkas nehak bun li Ermenan. Evana yani nikaşa ve vekiliye u Kurd civan nikaşına narevin. Tişteki emce birevin tineye. Tiştek lazım em nikaş bikin. Jenosayda îro li ser Kurda didome. Em çawa peşîlê bigirin û vê devleta dagirker çawa ji Kurdistanê deraxin. هنگ دبیجن که تو وکی سیاستمدارکی تو تتم کشین هستیار تبرادکی ددمن نگونجاو دا تو چاوا برسیوین وان گوتنان بدی ولا کسک ورج مره بیجا فلان مجار تفکر دوان شرده نگونجاو ده و هم دکانل سر بپیونی yani dikijan şerde neguncav de mekijan mesele derxistiye peş. Rahmet kesi bir rengi limentneye. Bele heja. Tu çawa rewşa azadiya derbrînê li Tirkiye îro dibînî bi taybetî di sebaret nivîskar û rewşenbîrên Kurda. Devletek hebûna xwe li ser tunebûna milletê otokton ava kiribe ji bona wê dewletê tokala azadiyê û demokrasiyê û aştiyê û biratiyê bike ya tu yekcar bêhişî yan jî tu bi hawakî bûyî perçak ji siyaseta dewleta dagir kir. Ev devlet bi to hawayî hebûna millet û welatê min qebûl nakî. Ez ê azadiya çi nîqaş bikim bi vê dewletê re? Zimanê min li meclîsa wan ku tê qisekirin dibe zimanekî nediyar hat qisekirin. Halbuki ev devlet zimanê Kurdî baş zane. 100 sale ji bona vî zimanî ji holê rake tev digere. Natirol raportê vê dewletê ê vî 100 salî gişa bixwîne di temama raporê wan de divê hedefa me sereke divê em vî zimanî ji holê rakin. 100 sal berê di raporta Abdulxaliq Renda li temama bajarê Kurdistanê digere devletê jêr gotî her bajarê Kurdistanê bigerî ka em ê çawa vana kanibin bi xwe ve girê bidin.
دوی راپوره ده دوی برابر کشه امزن زمانه دوی ام جن کرد فیری ترکی بکن 100 سال بری آنها حال ترکیه کامپانیا دمشه haydi کش نوهرن دبستانا بردوام ve raporeyi yani 100 sale duxwazin vî zimanî jolê rakin şûna vî zimanî zimanê Tirkî bicih bikin. Tu vî zimanî ew çend zane û tu ew çend jê ditirse ku ev millet bi zimanê xwe biaxive li meclîsa te yek bi Kurdî dipeyivî tu divê ev ziman naynasîn bi zimanekî nediyar hatiye qise ji vê dewletê re em ê azadiya çi nîqaş bikin? Tekane re heye siyaseta Kurd divê ji Kurdistanê derxistina vê dewletê ji xwe re bikin armanc. Ev ê din çîrok û xapandinin. Em ê makezagonek nuh çêkin, em nabin milletê Tirk, em ê bibêjin milletê Tirkiye, Kurd û Türk ev hezar sal birane. Ev derewna bona têkbirina hişmendiya neteweyî ye li Bakur Rojavayê Kurdistanê. û mixabin gelek kes li ser navê Kurdayetiyê bûyî perçakî vê projeyê. Azadî berî her tiştî tu çawa bi divê ê hember te te wer qebûl bikî. Niha ew têgeha Hegelê divê hevnasîna beramber, hevnasîna yekalî, hevnasîna kole û efendiya ye. Efendî kola nas nakin lê kole efendiyê xwe nas dikin. Dewleta Türk veya ji me dixwaze. Yani em we wek millet û axa we jî wek welatê we nas nakin em ê yekoyek û wek hemwelatiyê xwe nas bikin. Eviya banga koletiyê ye. Li welatekî dagirkirî nîqaşên ser azadiya raman, nîqaşên ser demokratîzekirina vê dewletê hişmendiya dewleta serdest e. Divê berêberê em diwarê hişmendiyê de ji Tirkîtiyê û Tirkiyecîtiyê rizgar bibin. Wê çawa em dikanin kala azadiyê, wekeviyê û biratiyê wan bikin. Böyle. Piştî tu ji zindanê derketî, te hes kir ku guhertin di şêwaza nivîsandinên te çêbûn an kêmtir bûn dibe ku ji ber ku ji bo silametiya te yan saxlemiya te yê kesayetî tiştekî bi vê rengî te di rojeva nivîsandinê xwe da dît ji bo ku tu weke xwe nenivîsî, ji bo tu nekevî nav berçavkirinê carek din Yani serî de jî min got kêşeyan te çawa xwe didît? yani serî de min got dewletek dagirker heye ew karê xwe dikin em welatperwer û şoreşgerên Kurdistanê ne em ê jî karê xwe bikin. Wekî din tiştî em nafikirin tu bandorê li şêwaza nivîsîn ya axaftinê me nakinî. Belê. Dijminatî bêminnetiyê ye. Ji xwe aherî mehûm ku siyaseta Kurd hukukê xwe û dewleta dagirker wek hukukê dijminatiyê pênase nakê. Gava yekem ew e ji bona Kurdek bêje ez welatperwerim divê hukukê xwe vê dewletê hukukê dijminatiyê wek hukukê dijminatiyê pênase bike. Ev dewlet di her kar û xebata xwe de dijminatiya vî milletî dike. Belê. Ême hîn hewl didin ku ka bi diyalogê, bi biratiyê, bi aştiyê em ê çawa kêşeyên xwe çareser bikin. Berê divê em ji vê rizgar bibin. Ev dewlet dijminê me ye dixwaze rastiya welat û milletê me ji holê rakê
دبي حقوق ما بفي دولتي را حقوق دجمناتية وقت حقوق خال سر دجمناتية بينا سبكي دجمناتي بمنتية بحساب وان قانون تبقرنجي قانون تبقرنجي اگر هات حساب تتقدان تيجي همان معاملة دجمن قرب بكيه بله ایرو لباکور کردستان تشتک دولت بحثلی و اردوغان بحثا آشتیه دکن گلو دنگی تکیم تجمن را بله ما مستر از پرس خواجه کدین دوباره بکن ایرو لباکور کردستان پروسه یک برای بر خیای تلفن هات دنگ شو از در کبم و لیوه گرم دبه باشه چه دبه از بنداتم بله تماشاوان هجا جبو پرسیکن تکنیکی و نویسکار جاره کدل مدگره از درفت و دمی قزنج بکم خیرات نوا بکم همو کسن ین بشتار و پرسن تبنی واهبن قارنج نویسکار راست راست بکن از کاربم وان پرسانا بکو هیزینم بخیر خیر آتی ما مستجاره کدن از پرسان دوباره بکم ما مستا ایرو پروسه آشتیه لباکور کردستان تی بحث کرن جاره کدن دی که روژه وی دوش بوه یکی چاوا دنرخینی یعنی ایرو سروک تفگره کی نتو پرست وکی دولت بخش چلی بحثا وی پروسه دکه مرما ترکیه یا مبستن وی دو وی مرسله وی کشه چیش فرکو دیروک دبیجه اوقاس هولدانن آشتیه جالیه ترکا هاتا بن پیکرن گلو وی جاره وی بسر که به اب هولدان یا نو که هر جار به یکم لباکور کردستان ترکیه پیواجوه کاشتیه تنیه پیواجوه یک چاره سریه جی تنیه هجومک دولتا ترکیه هیه نه تنه لسر باکور روژاوای کردستانه لسر هر چار پارچه کردستانه هجومک دولتا ترکیه هیه پیواجو ناوه و هجومه هیه جبونا لدرک ام قالا آشتیه بکن هگر دو طرف برا شر دکن یکم طالب هر دو طرفا چنه طرف کی سیاد نابینا وان که و دکانه وان لکی جان خالنا بگی جینه هف پروسس آشتیه به تشه دمشن لبر پیواجو یک آشتیه تنیه دولت بخشلیه کج زکماکی ده دجمن کردستان و دجمن دموکراسیه ده جوینا گروبا خوی پارلمنتو ده گوبرا او جالانور رخستنا خو فسخ بکه و چکتار خو بلا بکه اف نه بانگا آشتیه اف نه دسپیکا پیواجو یک چاره سریه اف راست راست هجومه که وره رخصتنا خو تصفیه بکه چکتار خو بلا بکه وکه که فرماندارک جلشگرکی بنیا خوره فرمان بکه به جواره با کارنا بکه امی جی ما فهیویه بدنته جبروه و پیواجوی آشتی چاره سری پیناسه کرن جکوک ده شاشه اف هجومه که او جالانه که 26 ساله جروژه کوهاتیه گرتن دولت را تسلیم بویه و گوتیه چه خدمت هبه از و دولت را بکم او تعلیمات بجیانیه و بانگ رخصتنا خو کریه گوتی کنگرا خو چکن خو فسخ بکن تمام گروبین چکتار جی برا چک خود دینن لبر مهم که ام بنه خیز بکن تمام گروبان جی پککه رنابه تو قاندیلی چک دینه ور امب ترکیه را لحب بکن دوی تمام گروبا دوی چک دینه
جبر itiraz اول اول ملت بيت سلاح ملت كولنه توير الدنيا جي بنهري وتل ديروكا كردستان جي بنهره ملتك كتاوج چك خص توی کوله دگری توی تسلیم دگری اویا نه بانگا آشتی بانگا تسلیم گرتنه PKK برا çek deyine daney ne em pê nizanin ew pêvajoye em ê bibînin ku ew ê bira çek deynin an daneynin lê hedefa vê pêvajoyê ne çekberdana kadroyên li Kandîlê ye tu îtiraz tu gazinek vê dewletê ji hebûna çekdarên Kandîlê tune ye ev 9 sale PKK'ye li Türkiye se çalakî daniye. Yek li Mersinê du hebla Ankara'yê. Divan çalakîna de 6 fedaiye wan jiyana xwe ji dest dane. Li Ankara'yê jî 4-5 evên sivîl emniyetê çend kadro hatine kuştin ji aliyê Tirka ve em vêyan nikanin bêjin ku şerek di navêna PKK û dewleta Tirka de hebû dixwazin vî şerî bi dawî bînin. Di 9 sala li te sê çalakiyê werdanî ve ev naywateya ku şerek li holê heye. Generalên Tirka dibêjin şerê me PKK re şerekî bi kontrol e di kontrola me de ye. Devleta Tirka çekdarên PKK li Kandîlê dikin hincet ev 10 salê wan e Rojava bombebaran dikin, Başûr bombebaran dikin. Nêviye axa Rojavayê Kurdistanê dagir kirine li Başûrê Kurdistanê 6 heftê baregehê leşkerî ava kirine. Baş e hedefa wan çi ye? Tirsa wan çi ye? Yekî wek Devlet Bahçeli ji kîjan tirsê ban kir got werî çeka deyne partiya xwe fesix bike. Ev pêvajo 9 dest pê nekiriye. Sala 2023 vir de ev pêvajo heye danstendin di navbêna terefan de hene. Başûrê Kurdistanê di navbêna vê pêvajoyê de ye. Nêçîrwan Barzanî dibe demek dirêj e em bi terefan re li ser van vê pêvajoyê dipeyivin. Devlet Bahçeli hin di gulana 23 de got dinya tê guhertin herêma me bê guhertin ez hêvî dikim welatê me neguhere. Esasê pêvajo di vê peyvê de ye. Piştî ku şerê İsraîl û Hamasê dest pê kir hat dîtin ku ev şer dê bela bibe û ev şer ne şerê İsraîl û Hamasê bû. Li pişta Hamasê 6 dewlet hebûn. İran, Irak, Sûriye, Yemen, Tirkiye. Li pişta İsraîl jî dewletê Yekbûyî Amerîka û dewletên Ewropî hebûn. Yani ev şer esasen parçayek ji şerê cîhanê sêyem bû. Devleta Tirka dî ku ev şer ev ê van dewletên herêmê bê îstikrar bike û ihtimale Kurd di serî de Rojavayê Kurdistanê bibin dewlet, Başûr û Rojava dikanin yek bigirin, heger wer bibe em nikanin Bakurê Kurdistanê wek berê bi rê ve bibin. Dewletê ev tehdît his kir û dest bi vê hücûmê kir, ne dest bi pêvajoya aştiyê kir, dest bi hücûmek leşkerî, siyasî, fikrî kirin. Piştî pêvajo dest pê kir jî heyan bi mehek berê dewletê Rojava bombebaran dikir. Başûrê Kurdistanê bombebaran dikir. Şerê xwe nesekinandiye dewletê. Hedef ya ku yek dixwazin çeka ji destê wan bigirin ne çekdarê Kandîlê ne çekdarên Rojavayê Kurdistanê ne. Nihat tabloyê bi giştî em çawa dikanin pênase bikin. Piştî vî şerî İran
cehereme vekşiya tekçu. Yani Filistin'e İsrail Hamas u İslam'a cihadi tek birin. Lübnan'e Hizbullah tekçu. Suriye Esad tekçu. Yemen her roj jaliye İsrail ve Amerika'da te bombabaran kırın. İran jaliye Amerika ve İsrail'de hat bombabaran kırın. Diye ki İran o nispeten Rusya cebekşiya persgerek eviyayı ke ve valaye dagre. Dehereme de talibe dagırtına ve valaye İsrail'e Türkiye o devlet kenda ve seride Arabistan'a Suudiye. Diye kuji İran ve Rus'a vala bune vana her se taraf ji talibim kudagirin. Devleta Türka ji dîroka xwe de dizane heger bixwazin li rojhelat fireh bibin bê Kurdan nikarin. Yani tecrübe wan hene di 504 di şerê çaldiranê de heger mîregê Kurda bi Osmaniya re ittifaq nekirine Osmanî nikanî bû li rojhelat bibe împaratoriyek mezin. Şerê cîhanê yekem de heman siyaset meçandin. Ji 919 heyan bi 23 Mustafa Kemal tu Şeyh û Beg û Agayê Kurdan nema neçû destê wan. Evên duwan 4 sala de Mustafa Kemal çûn destê wan piştî Lozanê pirê wan hatin dardakirin yê mayî jî hatin sürgûn kirin. İro jî devleta Tirka talibî vî karî ye. Dibêje ez ê Kurda ne tenê Bakur. Ji xwe Bakur weke Kurdistan û weke milletê Kurd nabîne. Hedefa wan Başûr e Rojava ye û di wadeya navîn de jî Rojhelatê Kurdistanê ye. Ev pêvajo ji bo vê hat destpêkirin. Duwarê leşkerî de hücumê wan dewam e. Duwarê fikrî de dixwazin di hişmendiya millî nava Kurda de têk bibin. Çîroka biratiyê derdixin. O calan dibe ev 1000 sal Kurda û Tirka ittifaq kiriye. 300 salê ku mîregê Kurda û Osmaniya ittifaq kirî tu deyne alîkî ev 1000 sal em û Begîtiyê Tirka, İmparatoriya Osmanî û Komara Tirkiye em şer dikin ne ku em müttefikê hevdune. Vana ji bo hücumek fikrî ye li ser Kurdan. û hücumek siyasî ye. Hedefek wan jî ku Kurd bi devletê mezin re tifaka çê nekin. Ew hewl didin ku li herêmê nokeriya devletên Yekbûyî Amerîka bikin ji me re dibin hûn kiregirtiya Amerîkan. Halbuki ev devleta Tirkiye ji aliyê emperyalîstan ve hatiye avakirin û di vî heftê salê dawîn jî devleta Tirkiye kiregirtiye emperyalîzma Amerîkî ye. Dibe em ê têkilî deynin hûn têkilî daneynin. Sedem ku Rojavayê Kurdistanê ji 2015 wir de şervanên Kurdistanê û devletên Yekbûyî Amerîkî bi hev re kar dikin. Dixwazin veya berhewa bikin yek. Du dixwazin di navbêna Kurda û İsraîlde dijminatiyakê peyda bikin. Halbuki tu dijminatiya me û İsraîl tune ye. İsraîl devleta gaddar e zulmê dike evana giş rastin lê emperyalîstê me ne İsraîl'e emperyalîstên me devleta Tirkiye û devleta İranê ye. Devleta Suriye û Iraqê way têk çûne ev her du devletên kevnare mane em gerek dijî van her du devletna tê bikuşin. Ha devleta Tirkiye di ser o calan re biratiya Kurda û Tirka ji nû de rojane dikin
Jibona Kurd nebin devlet dernekevin serdika dîrokê. Tu hedefek devleta Tirkayê aştiyane, biratiyane tineye. Milletê Kurd, siyasetmedarê Kurd divê bi şuura dîrokê li mijara binerin. Li serî de rêveberê Rojavayên Kurdistanê çil partiyê me hene, 43 partiyê Kurda hene li Rojavayê Kurdistanê. Di serî de ew giş divên yekîtiya xwe durist bikin, li hember pîlanê Tirkiye xesas bin, tüccarî nefikirin ki devleta Tirkiye dikane ji bo Kurdistanê tiştekî baş bike. Dûre hikûmeta me Başûrê Kurdistanê efserê ne mehaye hilbijartinek çêkirine hîn hikûmetek ava nekirine. Bi lez û bez hikûmetek millî divê li wir bê ava kirin, piştgirî û yekrêziyek di navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de çê bibe. Li hember vê hücûma Tirkiye tiştê ku em karin bikin evanan e. Berêberê divê em vê pêvajoyê teşîr bikin. Ev ne pêvajoya aştiyê çareseriyê ye. Ev hücûmek devleta Tirka ya nû he û li hember her çar parçeyê Kurdistanê hücûmek e. Divê em vê teşîr bikin û yekrêziya siyasî li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê û navbêna her du parçeyên Kurdistanê de li hember vê hücûma Tirkiye divê em helwest bigirin. Li vê herêmê kî xurt dibe bila bibe ya ji me re herî xeter ku devleta Tirkiye xurt bibe. Siyaseta Kurd kê tercih dike bila bike tercîha wan gerek ne komara Tirkiye be. Bisedem komara Tirkiye hebûna xwe ser tinebûna me ava kiriye. Henekî belkî wê bibêjin îro rayedarên Başûrê Kurdistanê rêvebir û berpirsên wê vê gavê proseya aştiyê pîroz kirin û em bêjin dawî hevpeyvîneke gel birêz Mesûd Barzanî bixwe gotibû gel pekekê bixwaze bimîne divê bersivê wî erênî bêje ji bo vê proseya aştiyê. Geleka heta niha helwestin dibê pîrozbahî yani dibînin ku pekekê yani tiştekî baş dike dema ku çekê xwe datîne dema ku bi vê proseyê ra diçe. Yani tu gelo nabînî tu ji bo vê proseyê tu dibînî xapandineke lê çima rayedarên Başûr wisa dibêjin û helwestin wan ji bo vê proseyê erênî ye. Gel me got ew helwesta em bêjin gel me em bibêjin ku helwesta Ocalan teslîmkarî ye. Lê çima rayedarên Başûr vê destxweşiyê vê gavê dike. Nerîna te. Belê. Niha destkeftiyên Başûrê Kurdistanê destkeftiyên me gişan e. Belê. û em destkeftiyên Başûrê Kurdistanê wek çavê xwe diparêzin. Destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê jî yê me ne. Ji bona em li wan bixweyî derkevin ne ferze em wek wan bifikirin. Lê li gor qenaeta me rêvebirên Başûr di nav şaşiyekê de ne. Pirsgirêkê wan bi PKK'yê re hene. PKK di vî 20 salê çûyîn de ji 2005-2006 vir de gelek arîşe li Başûrê Kurdistanê derxistin. Çi li Şengalê, çi li Garayê li gelek deverên din. û PKK'yê desthilata Başûrê Kurdistanê nas nekir. Diyeke ewlên hêzên hikûmeta Başûr nikanin biçinê. Ew bi serbestî li her derê dixwazin bigerin. Em gazinê wanî vî rengî fehm dikin rêvebirê Başûrê Kurdistanê. Wer difikirin ku dewleta Tirkiye ger PKK çekê xwe bi destê dewleta Tirkiye deyne ji wan re tiştekî baş e. Ew ê hilma wan fireh bibe. Bi min şaş difikirin ev pêvajo hedefa vê pêvajoyê
ne çekin deste şervanın PKK'ye Kandil'e dene. Hedef ve pevajoye Rojava'ya Kurdistan'e, Başur'e Kurdistan'e, Rojalat'e Kurdistan'e. لإيرو تشتك دنجي ما مستقبلي كنت دي في أواخا تمام بكي إيرو برجاران ببرن روجاواي كردستاني دبيجن دانا چكات تنه بباكور واغريدايا ما پیوندیدار ناکه ام چکی خواد داناینن و جلان جد داوی داخلی دیدم لاوی برای خواد بود دوی چک نوا دانین و جلان بخواد بجه روش آبایی را بجه چکی خواد دانین اگر اون چکی خواد دین و سری واره جه کرن ناتشت سرناوی Öcalan te bela kirin kijana gotine wî kijan gotine devletê kijanê PKK'ye em pê nizanin. Servisê istihbaratê vê pêvajoyê dimeşînin zêde îtibarê nedin wan gotinan. Heger bira wisa ba Öcalanê bigota PKK bira çekê xwe deyne. Öcalan got tamama gruba gerekçeke xwedeynin. Doho Devlet Bahçeli go PYD YPG jibo çil gor Öcalan tevnagerin. Hakan Fidan Rojava tehdit kir. Go ger hundu fikirin de ve aloziye de hunkanı bin lura otonomi federasyonek pek binin hun bizanı bin ku eme müdahale bikin. Ev yani rayedarın başvurdu ve hücuma devleta Türkiye başvan bakın. Yani Cenab-ı Mesut Barzani ne kaşime de pevajoya dudu donze dudu panzda de girdi bu. Ve çağıcı be her havayı pişkiri düdam pevajoye ve çağıcı medgo efşaşe ev pevajo çareseriye nayne Evdî saketin ve heste ku PKK çek deyne jimere başı. Dibe becarê wer nexapin. Tu hedefek devleta Türkan ne ewe ku PKK çek deyne. Hedefa devleta Türka acil a lezgin ku Rojava'ya beçek bikin. U bikin perçaki arteşa Suriye. Ez pişgirî didim beyanê Mazlum Evdî û İlhan Ahmed ku dibêjin xeta me sor em silahê xwe danayînin. Ez pişgirî didim gotina Mesut Barzanî ku got hewce bike di warê leşkerî de jî em ê alîkariya Rojava bikin. Em pişgirî didin konferansa yekrêziya siyasî Rojavayê Kurdistanê. Fakat ek pişkiriye bidivana dive pişkiriye nedin pevajoya Bahçeli Öcalan. Pevajoya Bahçeli Öcalan lehember vana giştaye. Hedef avan teslim gırtına siyaseta Kurdil her çar parçayen Kurdistan'ı. De kala gotinen Öcalan'daki de gotine Öcalan de Gulana İsal'de tu dijun namine ji Mesut Barzani reddede. Başa Cenab-ı Mesut Barzani bana nizani. Boçu dibeji ger şert güncav ve eskanım herim İmrali Öcalan bibinim. Dibe siyaseta Kurd, rewşenbînê Kurd jive xeyalê rizgar bibin. Heger çekdanîna PKK dilehê Kurdistanê de bi devleta Tirkiye çeka bide wan. Başûrî ger dixwazin ji tehdîda PKK rizgar bibin, riyek asayî heye, bira yekîtî û PKK yek bigirin, bernameyek millî saz bikin. Her du parti divî çel salê çûyînde ga YNK PKK hember PDK karanî ga PKK hember YNK karanî. Wexta li başûrê Kurdistanê
hükümetek navendi ciddi neteveyi hebe dikanin peşiyle bigirin. Yani bütçe heşi باور دکن که دولتا ترکیه اوی جبون آوان کارکی باش بکن. دوی 1000 سالی ده کنگی دیتنه دولتا ترکا آن دولتا عثمانیا جبو کردستان کارکی باش کرنه. از احتیاط وان فهم دکم. فقط اف پیواجو نه او پیواجویه که دولت تخوازه چکدارین قاندیله devj silaha berdin. Ev hücumek global li ser Kurdistanê. û divê rayedarên başûr jî ê rojava jî bersîva vê pirsê bidin. Valaya ku bi vekşîna Îranê û Rusya ji herêmê kî tijî bike ji me re başî? برجوندی کردستان نه برجوندی پارتیا نه برجوندی مالباتا برجوندی کردستان بو کردستان سربخوا دولتا ترکیه و ولایت داغر باشه یا دولتا ترکیه جبرا بقشت تجمره باشه از دبیجم که جبونا کردستان سربخوا قشتاندنا دولتا ترکیه جمره باشه. رایدارن باشور دوی دوی ترجیحا دولتا ترکیه برد ترجیحا وان دوی نه دولتا ترکیه به. اگر لدنیه خوره لمتفقه دگرن وای دولتین اوروپی، دولتین یکوی امریکا، اسرائیل، حتی سعودی فقط تجاری گرک ترجیحا ولات پرور شورشگرین کردستان نه دولتا ترکیه به مخابن رایدارین باشور حتی نوها ترجیح خو وقت ترکیه نشان داده چاوا کو پروین بولدان دبه تنگاسیا هرمه ده او جالان ترکیه ترجیح گریه ki o جالان نجیه ترجیحه Türkiye bu itiştadı da tercih kırın. Mıkabın hın rayedarın başvurcu terciha xwed lehe Türkiye'de dedin nişan ev siyasetik şaşe. Sede meyve hene yani naxwazım pir dirêj bibe mijar Kurdistan yekpareye. Başvurê Kurdistanê ne Kurdistanê. Millet-i Kurd ne 8 milyon el başure Kurdistan'e. Millet-i Kurd ne 3 milyon el Rojava'ya Kurdistan'e. Millet-i Kurd ne 25 milyon Kurd el Bakur'e Kurdistan'e. Kurdistan velat-i megişaye emgiş behevre milletekin. Tu bifikir ku hücuma devleta Türk'a evi hın rahatiye bir de başure Kurdistan'ı tu Türkiye tercih bike vate tu neb doza Kurdistan'ı reye. Eğer Türkiye heremi kurt bibe ev lidiji berjevendiyen Kurdistan'ı be deve tu berjevendiye partiya berjevendiye parçaya deyne ali ki jibona parça rızgar bibe gerek parçaya dinci rızgar bibin. Yani eva tujşer kenda ve avul bigre eva 35 sal. Tuj sisiya birde bigre 22 sal. Boçe pişti referanduma serxwebûnê Türkiye, İran, Irak, Suriye, Britanya güçlü ser Kurda bûniye. Divê siyaseta Kurd Kurdistanî bifikire. Ji tenge parçeyî û tenge partîtî rizgar bibin. Eger asoya me ne Kurdistanik serbixwe yekgirtî be li tu parçeyî çareseriyê mayînde em nikanin bi dest xin. Tu îro li rewşa her du parçeya binêre. Sedî 45 axa başûrê Kurdistanê dibin dagiriya Heştîşabî Baxdêdê ye.
Sedî çilê Rojavayê Kurdistanê di bin dagiriya Tirkiyeyê ye. Siyasetmedarê Kurd divê Kurdistanî bifikirin xwe ji tengeparçeyî tengepartîtiyê rizgar bikin. Ê ku wir nefikirin dikanin piştgiriyê bidin pêvajoya Baxçelî û Ocalan. Ya dûrî aqila ye ji me dixwazim ku em bawer bikin Gulaniyê li Sûriye demokrasiyê bîne, Baxçeliyê li Tirkiye demokrasiyê bîne. Her du fîgurên siyasî ji zikmakî de dijminê demokrasiyê û dijminê Kurdistanê ne. Em ê boçi bên van lîstikna. Berê Mamus. Tom Barakê temsîlkarê Amerîka dibêje weke Erdogan dipeyve dibêje yek millet, yek artêş, yek Sûriye. Em jî ji wan re dibên ku berî we Fransa xwest li Sûriye milletekî ava bike. 30 salî, 20 salî tê koşiyan milletekî Sûriye ava nebû. Piştî Fransa 6 salî Baasê û Yekîtiya Sovyetê xwestin li Sûriye milletekî ava bikin, ava nebû. Ev ê Gulanî çawa milletekî Sûriye ava bike? Kurd nepêre, Durzî nepêre, Erebê Nûsayrî nepêre, Nêviye Erebê Sunne jî nepêre. Ji Sûriye milletek dernakeve. Lê ji Kurdistanê welatek û milletek derdikeve. Çawa ki dewleta Tirka 100 sal e nikanîbûn ji cemaeta Tirkiye milletekî derexin, Gulanî jî nikane li Sûriye milletekî derxin. Kurdistan welatê navendî yê rojhilata nêzik e. Tu kes, tu dewlet nikanin bê heqîqetê ji holê rakin. Heger yek welat Sûriye be Kurdistan tune, heger yek welat Tirkiye be Kurdistan tune, yek welat Irak, İran be Kurdistan tune. Baş e ku em welat perwerin, em ê heqîqeta welatê xwe neparêzin. Bana çîrokin xapandinin û divê em bi şiûra dîrokê lê binerin. Sala heftê niha dema Xûmeynî darbeçê kir li Îranê, komünîstê wê der Kurdê me gişa piştgirî dan Xûmeynî. Dema nigê Xûmeynî giha erdê piştî 2 sala bi hezaran komünîst bi hezaran Kurdperwer kuştin. Gulanî îro li Sûriye dewlet tune ye. Çeteyek teröristtir li Şamê. Ev çete berê li İdlibê bû, anuka li Şamê. Wexta li İdlibê bû jî nerêxistinek siyasî rewa bû, li Şamê jî nerêxistinek siyasî rewa ye. Milletê Kurd, siyaseta Kurd divê xwe bawer bin. Em ne mahkûmê Gulanî ne. Gulanî nikane me bike perçak ji Sûriye, me bike perçak ji milletê Sûriye. Em ne ji vî milletî ne. Em bi xwe milletekin. Rayedarên başûr hêdî dikim ku ji vê helwesta xwe şaş vegerin. Çawa 2013-15 pêvajoya têk çû ne dewleta Tirkiye guhda rayedarên başûr ne PKK'yê. Di 2017 Tirkiye hücum kir got em nahêlin hûn referandum bikin. PKK li hember referanduma serxwebûnê derket. Yani me hûn ji vê ders negirin, hûn ê çi ders bigirin? Yani naxwazim bêtir bêjim lê helwesta me ez helwesta rayedarên başûr rast nabînim. Bi nerîna te yani ger PKK bersivek nede xwastekên Baxçelî û Erdogan ma gelo hin dibêjin alternatîva aştî şer e. Ma heta çi radeyê hêzekî hîn li ser çekên Kevin Şopî kartîne ma kê çi ew çek bike beramberî teknolojiya teknîkên bilind ê pêşketî
آلیه دولت که اندامج ناتو یعنی گلو کو نه آشتی به که چه انترنتیو آشتیه به گلو نه برای عزیز پیوک مارسیه دوی گر خویانی تشتی خویا دکر راستی و پیوستی به علم تنو اپ پیواجو ناچه سری و اپ پیواجو و پیواجو یا دودو دونزده دودو پانزده اول سوریه و روژاوا تک بچی هر دو طرف جی مانورا دکن دولتا ترکا دبید هندور پککه ده هن بازکنه لدیجی پیواجوینه پککه دبیجید هندور دولتا ترکا ده طرفانه او جیلدیجی پیواجوینه وانا بوچ دبید اگر برا لحف کربن و برا اوه چک دینن و ترکیه جی آسایا بگو هرن و اوه ورن سیاسته بکن قدروی پککه بوچ وانتش ناده بیجن سبرو روجاوای کردستان devçek bernedin u doza federasyonu bıkın devlet Türkiye hücumu kurdavkı. Ev beyce mekkusa derfet danwan fakat wan silah daneni epevaju tekçu. Severoş PKK'nın imkan edin zet bıkı. Ev beyce hündur devlet Türkiye'de hın tarafın dici pevajoya hebun ev pevajoya berhava bıkın. Yani ev pevajo vakit hüntenel dimena binarin hünkanın bifkirin ki pevajo problem tünü demeşi ez nedüye baveriyedem. Mesela çektariye vakit şoreşgereki Kurdistan'ı emli çekdariye dinerin. Çekdariye PKK devi 25 sal ya hukuku calandı ve 35 sal bori de hedefek stratejik kuşarı çekdari reva bıkı nemayillik gel PKK. Serdema emtedene tenha tiştik heye ku şerri çekdarî reva dike di meseleyên millî de. Ew jî daxwaza azadî rizgarî serxwebûnê ye. Heger daxwaza tey serxwebûnê tu nebe şiddeta tûfkartînê ne şiddetek şoreşgerane ye şiddetek kûr e. Tu bêje hedefa min stratejik demokratize kirina Türkiye'ye ji xwe divê tu şerê çekdarî nedî. Tê beyana derxe, pêşandana çêbikê, tê keve hilbijartina, tê bixwaze Türkiye demokratize bibe. Şerê bê hedefê stratejik tu rewatiya wan li tu de verê tune. Ev şerê ku anuka em li ser dipeyivin. Lê ji bona milletê bindest her cure têkoşîn reva ye. Ew çîrokên ku dema şerê çekdarî derbas bûye ne wacibê rewşenbîr û siyasetmedarê Kurda ye ku bêjin. Îro li Kurdistana me nêzî milyonek çekdarên dagirker heye. Çekdarên İranê, Iraqê, Sûriye û Tirkiye. Tu tev hêzê wanî paramilîter bidî ser hevdû milyonek çekdar di welatê te de dagirkerin. Ne heqê te ye tu bêjî dema şerê çekdarî derbas bûye. Bo tu kanîbe bêje dema şerê çekdarî derbas bûye gerek dagirker ji welatê te derketibin. Teşeyê têkoşîna şer tiştekî dinê ye. Nabê bêjim 5 sal berê Bakur Rojavayê Kurdistanê rêceya gundiyan 75 bû a bajariya 25 bû. Îro rêceya bajariya 75 rêceya gundiya 25 e. Di şer de anoha de wek 5 sal berê şerê partîzanî tu nikane bikî. Eger niyeta tev şer hebe divê tu li teşeyê şerrî nûh bifikirî.
ایدی گرانیا تکوشینا ملی گرانی داکتی باجارا تی لگور سوسیولوژیا خواه جوره تکوشینه هل بجیره از نابیجم برا پککه لسری چیا شر چک داری بمشینه از نابیجم برا به تعلیمات ترکیه کی هدفا و تعلیمات کردا ملت بونه درخن یعنی بیان او جالان به وی رنگی بخینن دبیجه دولت جدا فدراسیون اوتونومی و کلتورالیزم به سوسیولوژیا جواکا دیروکی ره نلهوه تنه جبو باکور کردستان نابیجه جی کرداره ملت بوینه قدغه که دبه هنیا کویا کو لترکیه هم ولاتیه ترکیه نه لعراق هنه هم ولاتیه عراق بن لسوریه هنه هم ولاتیه سوریه بن لإیران جنوب سابن و نه بخوازم بار هر چار دولتنا دموکراتیزه ببی جارك اف دولتك او قالدك تو احتمال دموكراتيزه ببن دمك نيزيك و نافين ده تنية لعيني ويجي دولة مزن تر دوان ده دولة نو ناپجيرين حميد بيجن دبيجيانا تهكلبون دبيواري پجراندن ايروك ميليسن من حزب الله حماس خاطنة تكبرن آلاواز بونه ناخوازن تر روشكه ميليس بونه در روج ترانسر روج هلاتا ناوين هبه هناك وانا تكلهب نكن ام حزب الله حزب الله للبنان دوزك ملي ندمشان حزب الله لبنان دوزك طائفي دمشان ملت كرد دوزا دولت بوينه دكه دوزك ملي ابيه تو کس جی عینی و جی گله تو پارتیم کردی برنامه وان سرخابون و آزادی نینه نه پکک و نه جبیلی پکک جی اویا کارساتک بو ملت کرد اویا کارساتک 6 milyon nüfus 500 kilometre çarkoşe velatek heye partiye vi velati vi milleti ne serxobun xwazin Irakî xwazin, Tirkiye xwazin, İranî xwazin, Sûriye xwazin. Em veya red dikin. Em şoreçkerê Kurdistanê ne. Li Kurdistanê rewatiya siyasetê daxwaza serxwebûnê ye. Bin bo başûriya dibêm. We referandumek çêkir. Sedî hefte û sisê çûn ser sindoqa Sedî nod û sisê gwaz dewletek serbixwe dixwazim. Li başûr pîvana rewatiyê serxwebûnxwazî ye. Partiye başûr heger ji referanduma xwe bawer dikirin gerek demildest bernameya xwe biguherandina. We ji millet pirsiye millet gotiye ez dewletek serbixwe dixwazim. Madem hûnê programê xwe neguherin we ji bo çi lê pirsîn kir? وجبو چیزی ملت را گو هن دولتک سر بخود خوازن یا هن دولت عراقی خوازن اف کارساته که بو سیاستا کرد کشه یا اساسی یا سیاستا کرد تنبونا ریخستنن سرخوبون خوازن قدرن سرخوبون خواز پرن ریخستنن سرخوبون خوازی هنل بی ولاتی لیدوی ام به مسئله چاره سر بکن یعنی کردستانی لباکور تچاوا دنرخینی لگور داخوازیا سرخابونه هبه گمان داخوازیه یعنی به هست هر کردکی و گریدایه هم همین سرخابون خوازن لدوار پراتیکه دا تا روژا ایرو به برنامه این پارتین ما چل باکور چل بباشور برنامه سرخابون و آزادی و بقداندن نینه هب یکاج چی تگلو جی خواندنک سیاسی بابتی ته یان جی قلسبون و لوازیه اویکاته بری و بیجم ام گش نه سرخوابون خوازن ام گش نه هستیارک سرخوابون خوازی به مر نینه ویا
کی دوی خواه دکه دوی ما کی جان کرد نخوازه سرخوابون خوازه اگر دلت سرخوابون خوازه افسد سال دلت جبو چل دوی تا ناخی اگر دلت سرخوابون خوازه تجبو چه چیرو که ترکیوی عراقی سوریوی دبیجی اگر باوری تو دلت کردستانک سربخوت ده هبی اف بوچت برنامه یا تدتنهی برا کس چیرو کجمره نبین دامارا سرخوابون خواست و کردستان خورده بنر 100 سالا بیستان ده هیام به 45 تمام ریخستن کردستان سرخوابون خواست بون کوملا ریخستن قومیتا استقلاله کوملا جکاف لروجلات کردستانه کوملا هیویل باشور کردستانه خویبون لباکور کردستانه اب ریخستن مگش سرخوابون خواست بون 45 شونده نه اب مجار کوره از ورسر دیچم 45 پشتی که شر جهان دودیا قدیا و نظام جهان یا نهجی وکیا کن ماف دولت بوینا کرده غصب کرد سیاست کرد بشونده گواوت در باسی قناغا اوتونومی خوازیه بون بنر حیام به سال هفته لباکور لروجالات لباشور لروجاوا پارتی مگیش اوتونومیست بون اوتونومی دو خستن دمال هر سه پارچه دن سیاست اوتونومی خواست سردست بو باکور کردستان سیاست سرخوابون خواست درکت پیش سال هفته و حیام به سال نودی حتی به سال 2000 تمام ریخستن باکور کردستان دو گوتن کردستانک سربخو یک کرتی پکه که به وان دروشمانا خورد بون لیدور بره دفج سرخوبونا کردستان بردان دفج کردستان یک کرتی بردان دور دفج کردستان جی بردان باشه ملوه تابلوی بنارن امیجی بیجن ولد دلی مده هی لنامش امی ور بیجن ام شورشگرن چاره سری ماینده یا کشه کردستانه دو کردستانک سربخو یک کرتی دیه اب بروژه که هر چار پارچه یا جنوشکا و ناوه پارچه که پدره به ایدن اوتونوم به ایدن مافی کلتوری بستینن لی هدف سیاست کردستانی استراتژیک کردستان سربخو یک کرتی بگرک ام جبه هدف دور کردن ام نکانن فدراسیون لسرلنگا بهیلن ام نکانن اوتونومی سرلنگا بهیلن جبو پک آلینا سرخابون آزادیه گلو ندوهن هیزن مزن هبن پیشگیری ویکه بکن چاخن سوفیت دا گلک تفگر نتوی هبون بانگا سرخابون آزادیه کرن لی پشتی یکتیا سوفیت هروشیا هیوین گلک نتوا بنکد نما هیوی دیتن کو و دوزا خواه بردوام بکن نه نراسته او انالیز نراسته ایرو لی اسپانیا کاتالان داوا سرخوابونه دکن باسکی داوا سرخوابونه دکن لبریتانیا ایرلاندا داوا سرخوابونه دکن سکوچیا داوا سرخوابونه دکن چچنستان داوا سرخوابونه دکن فلسطینی داوا سرخوابونه دکن یعنی لره ارده لکی داره ملتک بیجه از ملتکی بندستم ولات مداگر کریه طرز سیاست یا آسایی سرخوابون خوازیه هر ملت جهان را ابروایه بوچه جی ملت کرد را نروایه بوچه کردا وکی جدا خوازی جی دبینن یعنی دما هم بحثا فیدراسیونه دکن یعنی بحثا ستاتوه که د چارچوبه دولت سوریه یعنی عراق یعنی ایران یعنی ترکیه دکن مبجودا خوازی تهمت بار دکن افجی تیواته کو امجی
مدرج سرخابون و آزادی بر ندایه یعنی ام لگور بیبان سیاست آنها و تشتین کو ام دکارن بکن تردگارن Tiştê tu dikanî bike tiştekê hedefa te stratejîk tiştekî dinêyî. Min negotî şevekê de em ê rabin her çar parçeyê dewletek Kurdistanek serbixwe û yekirtî ava bike. Kêşeya te çareseriya wê di çi de ye? Ev hedefa te stratejîk e. Min erişter numuneya bidim. Hin dinyê baş analîz nakin. Daxwaza serxwebûnê di nav tu milletî de ji holê ra nebûye. Tenê di nava Kurda de daxwaza serxwebûnê bûyî tişkî anormal. Navbêna her milletê cîhanê de tu endamê milletekî bi tê bixwaze dewletek te serbixwe hebe yani. Ev sedemê wê hene. Mesela parçebûna Kurdistanê ye işte Kurdistana Rojhelat û her sê parçeyê din 500 sale ji hev qutbûne her çar parçeyê Kurdistanê ev nizanim 120 sale ji hev dûr ketine sedemê wan pir in em kanin ser bipeyivin fakat cudaxwazî ez cudaxwazim ez dixwazim ev her çar dewlet ji welatê min derkevin ez dewletek cuda ava bikim. Ev ne asayî ye? No herkes ji me dixwazin ku bira Kurdên Başûrê Kurdistanê bi Ereban re bihev re bijîn. Ê Rojava bi Ereban re bihev re bijîn. Ê Rojhelat bi Ecema re bijîn. Ê Bakur jî bi Tirkiye re bijîn. Baş e taleba herê asayî ne ew ku Kurdê her çar parçeyê Kurdistanê bihev re bijîn. Mijara ku reel politik ne reel politik ev talep realist e ne realist em dikanin geşe bikin. Qenaeta min ew e Kurdistanek serbixwe û yekgirtî ji demokratîzekirina çar dewletên dagirker realîsttir e. Tu nikane van her çar dewletên dagirker demokratîze bike. Her çar dewlet jî dibên ji hemwelatiyê me milletek çê dibe. Du millet çê nabe. Tombarak dibe li Sûriye yek millet. Erdogan dibe, Erdogan û Bahçeli dibên li Tirkiye yek millet. Baş e kî jana realîst e? Demokratîzekirina van her çar dewletna Bahçeli û Hamaney û Gulanî realîst e ya Kurdistanek serbixwe û yekirtî realîst e. Ez hedefa realîst Kurdistanek serbixwe û yekirtî dibînim. ji bo geşkirina hestê serxabûn û azadiyê di nav Kurda de pêdiviya me bi tewriyekê heye bi pirtûkin ku behsa serxabûn û azadî dike wekin manfîstok heye gelo ev yekal cema Kurda heta roja îro peyda nebûye gelek tewrîvanên Ereb hene ji Mîşel Efraq bigire ji Zekî Bîtar bigire di nav Tirkadê jî kesên manfîstovan kesên tewrîvanê hestên netewî hene lê cema Kurda ta roja îro peyda nebûne tenê Kawa peyda nebûne. Beko tu dîrokê şaş dixwînî çawa peyda nebûne. Her li bernameya komela jekaf binere. 8 sal berê bernameya komelaya jekaf dibêje hedefa me stratejîk di Kurdistanek yekirtî de dewletek serbixwe ye. Çawa tune ye? Bernameyê rêxistinê Bakur bixwîne. Ê salê heftê heyam bin nodî. Teoriya wê heye manîfestoya serxwebûna Kurdistanê çawa tune ye? Ava ji bîskadin de ez manîfestoya Kurdistana serbixwe vedibêjim. Yani Mîşel Eflaqê Ereba heye. Mîşel Eflaqê Ereba tev fişkiriya Sovyetê kanî bûn li Sûriye milletekî ava bikin.
ایرو لسوریه ملتک هیه ایرو لترکیه ملتک هیه دون چاوا دخوینن کل کردستان تئوریا سرخوابونتنیه هرن لدیرو که خواه بنهرن ده سالا 922 داده نونرن جمعیت تعالی کردستان به انگلیزان رودنن دوین همه کردستان سر بخواه آوا بکن جی اسکندرونه پیاسه همه دا که بن بحر سپی 924 ده یوسف زیابک و خالد بگه جبری bu konsul Sovyeti Erzurum'e rudunun dibêjin em ê Kurdistanek serbixwe ava bikin îdî İngiliz riya behra spî girt divên em ê Trabzonê de derkevin behra reş. Çawa tune teoriya serxwebûna Kurdistanê. Îro koridora Sulhedînê Eyyûbî an hinek dibên koridora Davud. İro rayedarên Başûr û Rojavayê Kurdistanê gerek bêjin em ê vê koridorê pesend bikin di sînorê Ürdünê û İsraîl re em ê bigêjin behra spî. Teorî çawa tune ye? Kasî ku milletê Kurd, rewşenbîrên Kurd, siyasetmedarên Kurd pirtûk nivîsîne, tu milletê bindest qisa pirtûk nenivîsîne. Tu dere kala ideologê devleta dikin. Yani gelek ideologê devleta Türkiye jî heye. Teorî parçekirine, ev sed salê wan nikanin milletekî ava bikin. û heya taliya dinyê ta milletê Kurd hebe, ne İran, ne Irak, ne Suriye, ne Türkiye nikanin milletekî ava bikin. û li rojhelata nêzik ez bi iddia dibêjim. Hatta ku Kurdistanek serbixwe tune be, aramî nayê herêmê. Ne rojhelata nêzik û ne rojhelata navîn. Ta ku devleta Kurdistanê tune be tu aramî nehat bira, pêşiya me 10 sal din, 20 sal din, 5 sal din, ev ê wer şer û pevçûn be. بله براستی یعنی گلک مجارن دن هنه دمه مجی تیره ناکه که ام بحثا گلک تشتا بکن نامه یا تجبو خورتن کردا ین دناب و روشه دا دجین جبو خونا گوهرتنه که راستین جبو خونا سرخابون و آزادیه چی پیدویه ایرو چی پیدویه سر پارتین کردی لباکور کردستانه که ایرو تب بگرن گو روشه نها و گفن ترکایه و پیلان ترکایه داوی چاوا دوید ریخستن کردا چی سیویل چی سیاسی دوید چی بکن دوید چاوا بخبتن جبو لهمبر پیلان ترکا ببن خودی پیلانه که آن برسوه و پیلانان بده Na peyvekeye divê berê peyve bû kitêbên pîroz werqal dikin. بله Gava yekem ciwanê me divê ji hişmendiya dewletê serdest rizgar bibin. Em ne Tirkiye vîne, em ne Iraqî ne, em ne Sûriye vîne, em ne İranî ne. Divê em Kurdistanî bin. Li holê heqîqetek ku kî destê xwe dirêj bike kanî rahêje tune ye. Rastiyek ku em û dagirkerê xwe bi hev re kanin bipejirînin jî tune ye. Yek tu ji ku de lê diniherî? Du de tu dixwazî ku de biçî? Temiya min ewin Kurdistanî bin ji Kurdistanê lê biniherin û Kurdistana serbixwe û yekirtî xwe re bikin armanca stratejîk. Dev jî çîrokê ku tenê dilê me de ye tiştê tenê dilê te te eleqedar dikî. Eger ev hişmendiya te ye divê tu bi devê xwe jî bêjî. Hedefa te stratejîk jî dibe ev be. Ya du diya mijara siyasetê ne mijara zanînê ye.
mijara siyasete mijara tercih ayı. Mirovên zanîstê li pê rastiyê ne, li rastiyê digerin. Siyasetmedar rastiyek wan heye, dixwazin wê rastiya xwe realîze bikin. Ciwanê Kurd divê rastiya wan Kurdistana serbixwe û yekirtî bit, xebata wan armanca wan jî vê rastiyê bikin heqîqeta Kurdistanî. Rastiya me û dijminê me ticarî nabe yek. Rastiyek me û dijminê me bigêjîne hevdû ne pêkan e. Em dijminê hevin. Ew dixwazin me ji holê rakin, dagirkerin dijminê mirovahiyê ne, em dixwazin welatê xwe milletê xwe rakin ser linga, milletê xwe derxin ser dika dîrokê. Doza me doza rewayê, rastiya me rastiyek rewayê, êwan rastiyê nerewan e û hedefê wan dijminê mirovahiyê ye. Jenosayt li her derê sûcekî dijminê mirovahiyê ye. Ciwanê Kurd divê xwe bawer bin, xwe bi rêxistin bikin. Pêwîstiya me bi rêxistinên şoreşger hene. Kêşeya Kurdistanê bi şoreşa safî dibe. Bi mufawezata û bi lihevkirina û bi çîrokê aştiyê û biratiyê safî nabe. Li tu deverê dinyê kêşeyên millî bi rêyê aştî û biratî van çîrokina safî nebûn. Ji bona ev dewlet ji welatê derkevî, divê tu maliyetekê ji hebûna wê re derxî. Niha li Bakurê Kurdistanê em maliyetekê ji vê dewletê re dernexin, ev dewlet ticarî bi me re aştiyê çê nake. Yani sivakê wê rabin em bûne biraya hevdû ka em aş bibin. Em aş nabin. Ta welatê me rizgar nebe, milletê me azad nebe, em aş nabin. Ciwanê me gerek xwejivan hişmendiyê devletê serdest rizgar bikin, Kurdistanî bifikirin, Kurdistanî tev bigerin, ji hevdû re kêm bigirin, ji dijmin re kêm negirin. Yani mesela ji başûr re bêjim, yeneke ji PDK re kêm bigirin, ne kêm asiye. Her du bi hev re xurt bibin. PDK ji yeneke re kêm bigire jî heman tiştir. Lê mixabin partiyê me ji hevdû re kêm nagirin, ji dijmina re kêm digirin. Yek ji Tirkiye re kêm digire, êdin ji İranê re kêm digire. Ya ji me re lazim em ji hevdû re kêm bigirin. Em yekoyeko ta em bibin dewlet, xwe bi hiqûqê bi hev re jiyanê li Kurdistanê pabend bin. Ez û tu gelek mijara de divem wek hev nefikirin. Fakat em her du jî endamê milletê Kurdin, ehlê Kurdistanê ne. Divê ez xwe wer bifikirim ku hiqûqekî min û te bi hev re jiyanê li Kurdistanê heye. Em werte bigerin bi min pêşiya Kurdistanê vekiriye, mixabin partiyê me siyasî ne layıqî vî milletî ne ye. Gotinê minî dawîn ev e. Belê. Spas dikim ji bo vê derfetê û te daye me ji bo vê axaftinên ji bo van şîretan, ji bo van nerînan, hêja Birêz Fuad û em gihan dawiya vê hevpevînê. Spasiya germ ji bo tevlîbûna te. Her wiha em Ez jî gelek spasdarim bo cenabê te, bo temaşevanên te. Em ê serkevin. Pêşiya Kurdistanê vekiriye, ciwanê me bila xwe bawer bin. Kurdistanek serbixwe û yekirtî qedera me ye. Em nikanin ji vê birevin. Dema te bimînin xwe serçavan. Em bi hêviyê vê hêviyê gihan dawiya vê hevpeyvîna xwe heta hevpeyvînek din bimînin xêr û xweşiyê da. Şev baş.